ole voin April ni kwa ni lai ni hian Longtlai district jail atanga tlan chhuak lalrem pui chu buat pui NG saphet ko tarwai le hnuaya tialdongi lung branch 10 anlo man ani ti thu kanan hria lomom hlein ka hria helaya hianin district jail superintendent atangin atlan chhuat chungchanga mipuite warning in ring tur hriat tirna an chhuat to chuan hriat tirna chhuat chu hetiang hi ani SI convict lerem puya komsom ni pali son of lalchan chua of culture west Longtlai district chu voin tlai ti hi nisari April kha ani voin tlai dar ni borvel khan district jail Longtlai atangin atlan chuak ani ti oile hoi tu te kan hriat tira oile hoi tu ten aruk thei ang berami pui ti thlabar lo zonga zon na min thol pui turin kan nge na cheu Superintendent District Jail Longtlai ama hi bike group ching ani a khochunga lir thaini te ifim khurtlang ang u ti kha ani a chuti chuan police te letlom ngai pol ten theito pa muntin ramtin muntin andap kwal nuwa voin April ni kwa ni lai ni hian woile saphet ko tarbol pui NG branch noya tialdongi lung branch 10 anman ani ti kha kanan hleta lom hling kan hria a ama hi soitak ang khanin district jail Longtlai tang tlan chhuak ani a bike ruk ching ani a mi bike ngazange lo ruk tuang ti kha hriat ani lova thildang poi a khoi le mai in hetianga man ani le ta le ama hi bolpui outpost police station da ani nuwa Longtlai district jail Longtlai a phurthlak le ngal ani lom hle mai woile bolpui saphet ko tar hnuaya tialdongi lung branch te le police te ti thatak zata lomom tak zat ani engtiang mi pui nu naw thlabar a turte misual zel tang tlan chhuak anan man le tamai hi aro pui tak zat ani